And the mirror of justice, ehwaka. Is that look at say Twene Jonas clash with Honorable Okudzeto Ablakwa. Mirror of justice. Then you nafa comment here. Ablakwa abe pass here. Abra Israel. Attàck Qatar. Ama Twene clash with him say master. Kawano too. Shut up. Because emfa Ghana nko esem. Bia Ghana jina kura de aga so memu. Ye wu ye jina bire ye asunje kura no memu. Emfa ye nko sinanim ne ho de ye mfisusa. Twene clash with Ablakwa. Aha Penyah block media. Best one say need you. Obe like keep video no da ma subscribe button. Click the notification connect the latest update. Na ba chere wa join jama me. E wo comment section. Best one so baswa no share for so enya bi ahwe. Enti eya baba 2 days ago. Anna Eba news said there has been a massive attack on Qatar by Israel. Israel for asma air bomb. Ama akọ Qatar in fact akọ display honum papa. O ma call display Qatar honum ko say kron mu fa in fact minim dia koso the Israel for pe we ase we mu minim dia Israel for air pe e wo we ase we mu 2025 minim dia Israel for pe minim just en for man dia Israel aye say obetu mu nyina so sa Israel na so betu nkremoman ni nyina so sa Arab countries no betu omu nyina so sa eze minim dia Israel kwa pe wala say minim dia Israel minim na 3 days ago na say Qatar so enya omu fair share in the Israel attack omunya omu fair share no omunya omu fair share no ana Ablakwa eko on the Twitter eko make post oh Ghana condemn the attack of Israel on Qatar. Ghana condemn. One can say Ablakwa condemns or say Ghana condemn. Just say you know you can't hold that you condemn. Ablakwa. If I am going to you, yes, I want that. Every muzo. What are that? You don't do respect. Every muzo can wasem kasama. Speak for yourself and kasama Ghana. We know that you represent Ghana on foreign land, but massa at this point, kasama and Ghana condemn go me give me condemn me Israel me give me condemn me. The first we na Ablakwa kan ye no. Eno ana Twene say there be Ablakwa. En tokwa enfre wo na wo frefre. Asem mo mechia wa ye mane ma achi say Israel attack Qatar. Wodin dia cause wo mu mienu ntem. Kan wanu tum Ablakwa kan wanu tum Twene abe clash with him. Yo no jibefo ni ntimi nche kronfo. Nti wo pese Trump sisa criminals na ono deport wo no from prison after prison. A o deport wo na wo mahama utisia bosom. Wanim dubrisi kwase empanyini jimi aboa biba akogina ho se mo mfa wo nyina amere me wo Ghana. Wabodam no ma beku Ghana fo. Wabodam wajimi stupid man. Wajimi na no meka kire am say omode Trump de bom koto nkramofo no mahama be kasa ayen na ma o status o sanction Ghana o sanction enno ya Israel e de bom akoto Qatar na Okudzeto Ablakwa kwase empanyini akodi o matem say I Ghana condemn Israel airstrike on Qatar. Ghana call it a violation of international law. Sovereignty Ministry of Foreign Affairs Okudzeto Ablakwa kwasia Israel foku Qatar fo eye dan ye Ghana ni asem Israel fo no omo ne abrofo pe o masem omo na Ghana yesi Yesu ko wu omo krum America fo pe o masem bom mo de koto Qatar no ya America na de mom enti de mo na buroni wo enemy na okota na enemy achi a wo abeye na enemy romantically enti onya won so obekun because onim say woni ne ho adwempa jimi nkramofo ni bekun abrofo no na abrofo na kokun bisa na tie enti obi ya beku ni obi nipa na onipa kro na kokun omo a eye da ye Ghana ni asem Okudzeto Ablakwa stupid man wutiri ho se de fufu a ye hwie abenkwan aguso unfi wat wo kokon masema ye den jimi ma yesa me abande Ghana visa se ye ma Ghana ni ma America bio mo nsan kama no ntum makasa asem mo nyina kire mo se obi kuro masem se Trump pese oku nkramofo owiase nyina enya Ghana ni asem sana America fo pese omkoku Russia enya Ghana ni asem aden no majimi emwa di ufi asem na woti Ghana ho no Israel ni bia ni mo sana woti Ghana wa America ni bia ni mo odwan Nana Kwame was yesterday 4 policemen were shot to death in Sampa. Ni nyina no
Sa sampa ya police 44 yeku omu yi. Anya dwomama mamu ahemfa. Mese denchirobo ase sojani ba ko pe. Ena kuromu ofokun. O romarically akufo adu sa omu nyina lie omu ko prison sawam. Ba dwomama jimi nti wa nzo abe address sa police 44 mawu no. Police for be 100 na wu oboko. Soldier for be 100 na wu boko. Sisi afọ na wu osampa no. Sa kwase yesi we mampanyin. We leader. Sampa krokete sampa ne enuru ne kese nyina akura enuru kwada so. Ena ne kese enuru tesa no. Eye kete. Sampa eye kete. Ebia ene ne yebeka se atra bebo suma ene emole mumti enka se o sampa aye kese kakra ba no kura no eye kete a obetumi align ne kromu ofo nyina app. No atiti omo odi omako prison no mo nyanza se next time aban nipa na mo I so respect no untime mfa ope enkuku aban nipa nkofiri ba adwoma ma agiminti on value police on value soldier on sentry omo ka wo no ne na mo ntina me pese me yekutu no soldier for no den ne omo pressure me da ba ne yebetu na mse mo ntombo ase meme ye do ekuatu no koso jimisa obeye the president ya in the first republic I be ekuatu no dwoma ma ne NDC for so mo koso jimia me cannot catch them from the power of the Almighty Twene Jonas. So, to Okudzeto Ablakwa next time I will be kwa America na Israel na China na Russia ntokwa bi ho asem bi no. Akọ gina se o Ghana foreign minister wona onyansa wo mu no. Mema obi abebo ma chemba bi ato Accra. When your first and last am be kwa jimi bi because mu ko jimi na om ja bomba koto Ghana for na ebewu hu fiwate jimi obi the air strike across strike obi kura kai hu se odi jimi ko kami no ono nso okase eke monso mo ye next enemy no obehwie air strike bua Ghana kuro na yesen e dey protection ye wo jimi a okoka o masem jimi e dey na protection ben ye wo a okoka o masem no ma beja air strike ni bi ato Ghana beku Ghana fo e dey na wo dey defense na wo dey be defend Ghana no awe jimi ayese aboa Okudzeto Ablakwa mesi se u jimi na wanko anu antum na America na Israel koto bom to ba bi na ukoka bibiwa memo obi abebo obin ba bi awte aden we jimi sa o represent Ghana ni nyina ntu kasa enemies ni beba Ghana ntu be abrofo minim se de o msiti o meni broni na da so ya no peto anwumre o ye enemy a se o mbeku sa na omte omuno munim se Yesu beba ebe forgive enemy best sanda bi o ye enemy anti ba bi asada mu se shom kokun no Osama Bilandi shom kokun into dan Ghana government as and the next enemy e so mba beku Ghana fo aden we jimi abra wunya emfaso bi Africa tafo no ho e na omunye wabusuanfo o Israel fo nkramofo nye wabusuanfo they has nothing to do with Ghanaians wan ko kabi na anya den jimi sana broni tie onu anim se we say we jimi ntida bi odi am se odi next time no so when you feel asem wasia yentimi ntia teacher for ka manwene no ho yentimi ntia nurse for ka manwene no ho ka kwanya tutu accident ikum nipa manwene no ho na wo traffic Ghana ho ekoka enkofuo ntokwa ho asem biwo na me so mu obe oni ameya wo Gaddafi say ya no eziwentrom koku no nya bibia o na nim nipa do omku omo Libya anso no omku Gaddafi no sa no ma we ya enko masem o mba anya wo Okudzeto Ablakwa wo ni mama nkwa no mbeku Ghana for Africa because air strike na ebom eto asase no ma enane asase ni nyina eto kumase ya betimi akunkan fo nyina akra kan because of powerful chemicals abrofo ndi ya ade no enti wo kokon masem ayere aden we chimisa Stemi Yamansa was your mama should learn from Trump. Well, Jimmy too much. Gaddafi or subscribe will be uncle Twene Jonas down Twene Jonas TV non subscribe the comment to me. Was it your mama didn't give any better solution to the war yesterday when he meet the media? And said your mama and the omo basombi only near Ibrahim mama mo yakron for na make no say obi koku omo amian mama ya koku omo because of voter ayino mukwaku wi anu nti omo nye real nto ema omo yene ni omo busianfo because enche wan hwe ya memo makoku omo nya ye wi na because
kwasiafo mo nko am selfish abusua baako mu bewi omanya pade na saa na Kwame Nkrumah no wagimi no wi a omanya pade nyina nke bi be ka ma motoye Kwame Nkrumah na busuamfo te Kwame dem adan na mo nko ade magimi mutwi private jet echese wo unua Ibrahim Mahama wa wi a oman sika be $700 million buo enu nti na otimi to private jet efuwe private jet etra private jet mu de nante te se di odi agro na enkurati nuase won a school for nsuo to agese ye pon eka akonye tutu accident kum nipa na mo ni nyina anso mu di mu sen be wia black voter na kan kwase ana da ma me yankokum kura nanga na be ade asoja fo nso mo ni ba bia mo nyina mo da mo ne guide mo apu mema ma hye max abe kum anajo stop people wo de mo ni ma mo nya ya wia no mo forget na ye be trase no ye be use ni IP address abechi no kwase who are you your mama oni trase what kwase nya me na me se nto aba mo anka wo ye wan abe wi ni election Jimmy for stop him out as Jimmy went na me to abama odi onima obi di atema akwachi ne bio kwase abra criminals na mo ntimi nkwache no mo afiafin akofo adu tam de no manye man tueska ama bloggers no mu di na tema no pato nwere ade no no anya se obey o man ye nu amfoko so se obechichi nkofo hu fi ate stop him man akofo adu chi nkofo me bedi na tema ni ja mo sa na mo so magimi na mo bechichi nkofo a me di ma tema mo maja mo mo pe obi achi na mo nkochi criminals am robbers about time ekum nipa no pa wi anwumre no omo na ese mo use police ni soldier for no kochi omo nya obi ono tewa odi matem se mo nsuya nyansa kwasiafo stop people Canada man Thomas, it really hurt when we vote them into power again and they still don't complete what other party left unfinished. They keep wasting the nation's money and stealing into their own account, sending their kids to expensive schools in abroad. Yes, Canada man time. I see why are they? Oh my. Yes. Enuntina American this time no. Me say this time you be cool every year say. Se omo koso kaso mbedi abra. Ye de ombe kwa samando. Me cannot crash me be threat your physical. Canada man time I say I send stars 220 stars. Thank you, I appreciate you. Enti this time no me cannot crash your mama no be ensuru na anya hunu ano me ba bi wi o man da pade enti ma me ni kanfa hunu na show mo say ye be tracking kofo o kan say akwase asem we hunti wagimi kwase ama mpanyin o tracking kofo na to abama o e do betena o jimi fo enti say o mo problem I saw mo complaining problem no na o be solve hu fiate enya fear na be put into the people kwase jimi stop man you see obi suro on wajimi ayi so dwan no to police phone ntimi ntuomka soldier phone ntimi ntuomka me yes me be eku be me message send message ye ne na me betima kuna mampa na me so montom was stay me amansa I said they haven't released abronya yet and na American so koso ekipu abronya abra kwase yampanyini a ono gina so beku afenyo markings no ono na mo free ono asi obeku afenyo market so ye NDC ni ona mo free na abronya na ono no se mo nkwachi sa akwase ano ono mom no makwachi no mo ye mwa anti joma no mo nka no kranche no obi si you atamu kan munni twasere tamben NDC for mo time na beba 4 years ye beto abana tiamo mema ma lusu mu wiam se de mbe lusu because enya nkwase asem se ntin ye to abama mo ya nto aba ama mo se momra na mmehunhuna Ghana for ye to abama am se momra na mo solve my problem ye to abama am se mo metwa D11 mo buy na mo di D11 abana mo wiaye ndi abana ye to na ye sisa akofo because of the D11 wiaye no mo buy makofa D11 di wiaye nti mo ya kronfo kra che mo enti die ntina ye muase ye to abaze ye mpembi before become ya kronfo di D11 wiaye mo se magimi makofa D11 aba what is the difference ye to abama MP ade mako ade mo abase be am stop galamsey mo ba ya mama unua Ibrahim Mahama na galamsey no to the sense mo asen ko wia voter minds black voter minds class ade amamu nua Ibrahim Mahama no so on say so Asante region ko say bi voter region say ba bia look at this Jimisem obi aye to abama mu amanu munam ye be your solution eno antina manso akrofomfo na me bom aba so no John Mahama esuma soja fo ni so omunko
enko pam kromuofo na ni nua Ibrahim Mahama mfa excavator nkotu galamsey kromuofo nso pam sojafo no waja se na Ghana soja no se John Mahama no soma mu jimi nsoma mamu nko munsua nyansa munganya so onfre ne ba ne ba na mepena di no mepena me na abo ne kuntrumo je no ene ne ba na ni ntisia bosomo de esika kwa boxing se onko akurofrom manso no onko bo asantefo no no ntu omfiri omkrom no omfa kuro ni mfimfin kwa galamsey no aden no majimi sa John Mahama aden no wajimi sa Ghana sojafo no wa no aya me emu omo kromu unim say kromu for kromu nko school da nim the impact on the mercury any chemical reaction no the mix galamsey no class there bi moya galamsey wo yemfu mabu yekokuo nyina agu efie a yete ayenum yensuo amon betu ya frifie abaye galamsey okuro mfimfin sa de ye nte ase adan enti ewura bebrebe o Ghana hono John Mahama untime soma sojafo no mo nko wura mbaabi mfa Mahama unia Ibrahim Mahama mfidi nkotu galamsey no akiri to the sense kuro mfimfin no aso sojafo se yemra nka we de me hu ye kuro mu ofo kra na esensuo na sojafo na akostop omo we die aban na aso sojafo se momra mesalensi kuro mu ofo na ye metu na kuro mu ofo si da bi omo shika akoba e wo kuro mu o block sojafo ne ka akwan so omo nwura kuro no enti se me sremo se John Mahama ni nua Ibrahim Mahama nipa mienu ye problem o Ghana ombewu tina me ka kire Jos Debra no se omso ye ai wonu aje abruani adwuma wo ye vice president ka kire John Mahama ne se galamsey na wa ma NDC fo ye no ni nua Ibrahim Mahama no omo be ko opposition omo be ja bibia ye national property bia ho so omo di jimi kotuetu eskama media for na Twene Mahama Ibrahim Mahama watowe ya the same way amoba ya amsmati oral team omo ejiji enyapade a MPP fo awia no saa na nyapade a Ibrahim Mahama ne Mahama awia nyina no mo beja no onya sa ombe mu esi omo obi antime nkasa Twene Jonas se obedi matem na Twene Jonas sefu amfa me mekuma Mahama no kronfo ye china ye bunu kunu ye de ko bashiniti ye kunu nti so omo ya kronfo ye beku omo enti galamsey na NDC fo ne ye no se John Mahama unnim na de sojafo bo wuro bi krom se sojafo no nko silence omo na unua Ibrahim Mahama metu galamsey biwo a san kwase ade ne koso biwo a ku besi me de mi hu ye ya ban na stop galamsey nya ban mum na stop krom ofo se montwe mo ne metu omo ba na omo de Ibrahim Mahama no e bad oba onfa na nimu ma no de South Africa company bi no de different company bi a share meanwhile soldier for say Ibrahim Mahama na from so monko oni Mahama ni mi na na from because soldier for no moji instruction mo te balance Mahama na from say mo mesin kwa ha o mo ntime nko ba bi a o mo fo mo pe nko ba bi this ya from so enti say mo de mo jimi say mo no ntafo mo wa mugu buanchi woni bole bamboy ho na ya to abama mu because ye mama sebi na mu kwasiafo mo ba asante region aba se asantefo nsu abeku omo saa de enya adwuma adan na mu nkosire mu wonko se mu nsase kwasiafo Ghana ba bia godu o John odwan ma hunua Ibrahim Mahama jimifo no nko sirem na onko se ho nsase nya asante region e kano kratio akua friend kotu o se greetings, I just joined. Thank you. I appreciate you. Happy birthday to my mother, Akua friend Dukotu. God bless you. Thank you. I really do appreciate you, my Akua friend Dukotu. And Ibrahim Mahama tiemiye uko okromu wasiremu wona kwase nsuo nya asante region kwasia bema unia ye mampanyini mu se nsuo mu di bone a ese unia na mamu nti wunyimi ya nti we no nkanya mukra magimi ankasa mutwan madi be wan ya kra ewa mamu no so ansena master tie di bone nanu ya mo ba e hwede ma se kuro na koduru esi agalamsey agin mu na mu tue sika mai media for no mu twa ntro da bia na no say Captain Smart sika o de man san wie Captain Smart be di o matemo e na o san friend cool eye san command sika afro kan e na esi a wakana no atumu twa ntro mo anya sika pa mo tua ma media for a nkada biom be di matam
on say scan sign na Captain Smart TV3 everything I do my time say aban we mama mu na tancha aban bia afi ho no mafafo afre hey Captain Smart sika na ready beje na om san command scan no asensen twa tro no mo nti mo yesa emwa Akia friend go to say thank you for the birthday wishes. Yeah, thank you. I really do appreciate you. Obviously, my I think say not doing your juma. Now what doing your juma? Ka president mu abet me abalo to the sense that me use IP address attracking kufo mudi matemani kufo mde hate speech eba me so na mami abechi omo kwase ase we man panyin Jimmy onya boa obetimi akasa asem we abra wono constitution e do buy enye autocratic enya wona ade tu akotu mampanyini o yeto aba na de buy nti everybody has right to criticize because on the vote na akoma power nti your right say we Jimmy so obeka kire wo ye nkwase ade obeka kire wo. That is the rule of law. And then your friend constitution kabima minkabi we kire na adwena we ya kire na adwena we ya kire na adwena we ya kire na we ya ti say for the jomama pa mie na no nkasa Jimmy sem no e che say we Jimmy chen na ntwie we kwase ya chen obi a meanwhile say kwase mpanyini we abo Kevin Taylor aboa no de kwase na edi ntrum no ane no fo abobo no Jimmy fo no te oba kitchen no Kevin Taylor aboa no kwase we ya bie TV ama no Ujo mama kwase we de esika bie TV ama ama otisu di nkofo atema no patu anwumre jo mama kwase we yo e de Kevin Taylor to peuru eto aduane ma one ne yere ne madi e de esika etua TV man so oni nkofo atema no patu anwumre ntwantro emfa nkofo na sa kwase we ya betina se me be track nkofo jo mama oni twa asere aboa nchonwe ate kwase bi ba te se o yere kwase aba na ne to se de yehu ne to no ne to se mapuka ne to se BBL 1000 yaka bom ontimi ntufo on fiu ati Jimmy fo stupid man afekura na mbe encourage o mama mo di watem kase na ntwie wo de o ye be ma akwachichi nkofo ade be chi no wawu na ufunu ana osaman asora kwachi obi bio ami ahwe kwase Jimmy fo stupid man kwase bi ba ye wo ba so be solve my problem ana o ba so kwachichi innocent people kwase ye upe obi achi na Kevin Taylor na esen ka achi ne first Kevin Taylor na wabon pad on esen ka achi ne first na ntwie mu stupid man. Happy friend go to say glass in Kwan forever. Thank you, God bless you. Was sending 200 stars. Thank you, I really do appreciate you. Also she's your in-law na me in-law no a Jimmy a me ni o matter because say see anu mama ni failure ebema NDC no enya ni monyam enti the goal ni say fix the problems no ko abai energy ni nyina police ade hante abronya omtetare abronya eda ho amonam ngofu abronya ni mo fie search o modam no fa sa energy no search bokofo no mkum nipa no na fa sa energy no search omo bo amrobes omo bo kwanso wi nipa na fa obi ehun say hey mampanyin we buy o man ni save obi anku obi a enti abasa obi ajiudi enti menchi obi ono criticize o na ntwie yenye ne saa enti na nkwasiafo tamakofu ado te so obechi NDC ni a na ma be fire no no agya no ya bisa NDC ni dwomama ayo afeze Captain Smart Jimmy fo no akufu ado che no ma nyam na mbedi akufu ado atem no gya no Oliver NDC ni boy no akufu ado che nyam na mbedi na atem no gya because yes sir you are wasting national resources for nothing ye mampanyini a everybody has right to criticize you. What you say because they gave you the power. Omo na de omkokro medi nya wo soa na wo fa na de akonya na ma odwan eye Ghana for na de to me amount they have every right to criticize you. So what you say peer friend Luko to say abotre nko a ja me se me ku dwoma ma omo ka so mbe wiade because ekronfo ye chekronfo so for line ye bunuku na e de ntina dwoma ma nua e be wia voter mines abra mines e betimi de si voter region ho black voter ni e de bie enyuma ama maguna ye o ba waka ne de o bebie 24-hour economy into black voter na aden na wo ko wiade ama onua aden ti na wo mfa generate revenue na wo mfa mie adwuma e wo Kumase nkran takorade tamale wa aboko be bi ananka obi anya adwuma ye Ghana ni wanya adwuma ya o kodwene de ho biu aden ti na wo wiade ama onua na ono anya sika wie dada wagimi ade na wo wiade na ma onua na wanya sika wie dada enti Ghana ni nyomobo
Obviously at this time be careful kwasi amemi suro hwan o wiase Jimmy tie no kra ne ja Jimmy no omu wia bibi ombewu ma sa me ka kire okromfo bi e be chine bi e be ku no omu me wia hwe wo Ghana ho me ka no kra kire John Mama so pese omu owuja ne ma no ho a ohwe ne nana wa no ne bana me ba benyem no ne nana wa ohwe nanim a on kasa obewi o man ya japade ono anasema yo no an risk emfa won si watue scatter media fo mutimi kasa emfa me ho uya mema soja fo na kum me tue ska me weska che mu nyina no anse mama boy kra de onye ska no mo pe because say mu soja fo mu ntue om kadada ntue om kadada na sika no ntue om ka sika no de yeden o de high private jet ti sa akofo adu Jimmy fo no on the high private jet abrewa kwasi aba na ma high private jet accident koku munko fo no ma high private jet de efunu ne anoma na South Africa Jimmy nko no ma high private jet na America Jimmy nko atiasefo bread yo awuo mu nkoto no ntwene baabi da bi ma Jimmy ehwehwa ni mu abusia dofunu na mo seska no kwa abra unya skantia police unya skantia nurse unya skantia soja kwasi asa na ebu oman your friend Koto, I say Ghana must simply learn how to live without NDC MPP. They both seem not to have any productive leadership. I don't know, and I make no question now 24/7. Your friend Koto, subscribe to Bianco Jonas TV. Or this 24-hour economic policy has fallen into order. Omono se bibini sa not here. Onya post and I know de onya post ni we anu start Jimmy. O person hum bibini men kwa no manyeska wiase a me wo fema me da so ye humble men kwa no magidia nko obi na anyeska tsemia na wagidi tsemia nko de anynyim nkofo man kasa mere baby mamas be 1000 resa me jamfi kwasia we na anu ye owie school akura keto o onye adwuma da oye millionaire na me no kasai ni baby mamas buru 20 watuto fia ma obi a we islegon na sika no wasisa de akagu kam no de chekwa no mutu scan gu kwa minwa ye nya scan tua teacher fo nya scan tua nurse fo ti bibini no person hu ne character ma ni nya sika so enti ena me ka kire omo no opa wo ye NDC ni emfa me se MPP ni ena tesu no Jimmy a me ba be ka kire me MPP no omo ye far better than NDC because omo no wo man no ma safety no aya na ye kakra chen we mu and MPP transfer 8 years bokofo ankum nipa to the extent say ntafo ni nyina anwane ankoye refugee wo Cote d'Ivoire e bia nsida dwomama abroi aboa nkuana na mamuo so Ghana fo akoda ne refugee wo Cote d'Ivoire odi Ghana sika beboa Ghana fo na omo ye ne kurumfo ntafo no ama wa stop ntokwa na pe ba bi di o matena no odi se sika na e ba beji criminals a Trump deport omo na se onim na mse o se o ye bema Shuabo ne kwati anima onkwaje criminals na Trump deport om free America na megu Ghana wo na wo behu die besi wo Ghana wo ade abechi na NDC fu agiom nsem so magimia wo asie dum katia wo konsa confirm kon wate kwasie ntidwomama no ntimi nkanya nsa ntona dwum Jimmy pentoto awaka wo NDC kwasie nto wo Jimmy onka no kra chense hey masa de wo ye no ebema Ghana kura no omo mpaye party ni bio aden no magimi ukrom ni tani aboa ono no idi krom tokwa ntimi ntina kuro no no ono adwane akotena Cote d'Ivoire aden na wo police wo soja amune ko kira aboro nye mu fasa sika no ko stop ntafo mo an lodu o mo mesin kogu nsawam nipa no omugu prison on be da kokum nipa na fe krom wo fo nkotena o mu krom na peace madabi outside gentility home crime me be yen hwehwani mu se meje criminals a Trump deport omo rapists any criminals a Trump deport omo no omo de meje omo ba mimi kromfo no de meja ima ayifo obokofo mu waku omo na mabeye hwehwani mu san kwasi asem na nya adwuma ne mun kan che dwoma ma wagimi too much mane mekeka kwasi asem e media no so bio Chirajo mama e comment section how you Penyah Block Media Accra.